Sure. VK. Danke BMK. Silent beat. Sure. Angadwayi reply cause legit ifele but BMK ubuyile ngibone kungcono ngitshele thukile CR sekuphaka amantinwele ngemathulu ngilambile ntwana ngifike ngidle sihlwele thatha ibhank stool lapheli ngeke ngimele futhi ngigeze bebahle majija amnistele vuthe emamember lakhona ukulwana isitele ushisa blind lomlilo thola Jerry wamzulu akushele ngadlalela isimba madalo yaqaba kusebhosini bocheri batela ngile street base sagcina lengodini greatest of all time amegodi kusembutini bodlala iAV8 indiza yawela embuzini kodwa ukutshela lapha ethike ngekashaya itho Jerry wakho samshaya banda uyathi into leso bengimna Tito na Scarvas na Jerry wakho C4 samshanga 345 ngathi 4 to 4 uthini wena mqhaka kushange 2 feet uyasaqaka ukuqala singisiyaqaka thathele beef isaphaka kuyise bese yasaphaka la nkomazi yasaphaka futhi asidlani nabo masaka singakufaka tu kwemasaka ayiwena Fostela bolanzi Fostela sebeneni bia ngivile bo performa Fostela ngidisha ngila ngifaka kumashila ngamtshela into reply bona ngidisela ujola nikoshana ngivile kubambe Selina dokupsa stop dumal tu uvaselina dokhala uphiza uvuke injala ekhaliphile nelumi lami licijile ngishama line lakhaliphile booking sola booking zaba sibanyana ngoba irap is no longer your thing muthanze beef udoba ichef ushaye ku cooking quest future yakhe imnyama ngathi bunta master bling phesha le bar bathi ngibheri tot solo uphesheleni nengosi yakhe yakhala beyifuna imali uphesheleni uthi ngikhulisile madala that's a fucking lie khule ngadakhe mina ejangalala till I die wena boshisa Nokia sasebenzisa Nokia sigqoka amabhukati sibukela bhukati angekubulunge kuviba ngigqwele emathulu bingo vele 1243 ka midnight ngabo 1243 wena shibabani ngiyakubona unemqondo emapopayi mavana bheri wena ungirigby yena ngimodikai net yena ngengimpifi already mdisili tie ufe ahamba silinzi after cheers when he die futhi angasena shisa ngqondo tethu bethi banqani the wena son ungathi compare komazi is number 1 baba boshela bahle qethe ngibana sisilini bese ngilifaka lonke dog babukisa isilini ona solo bizikazi ngasheri lobolile khipe nembudi ngivile basitosheri umlobolile uyemva bar ukuthi lana ngolungwe ngesinaro vela na boss R ngisikele phiko kulamba 7R nekwalo wasi R ngisitha abantu kangi DJ Kari yena solo uyaphusha mara uyabona la kalihamba ibar ngubambe tight nawe uyangibona ka skinny jean nel vampire leclean ngim Elijah Michael scene wombita ngito perform utongibona ngitoyenda isini maqedza ngimuvi ngilala kamakhi leshwapa queen wena uhlelwe nabela funa kufona unabhela thatha mhlala phansi naliqasi kunyawo utinabela siyabiza nalesibhathi ntwana kwakho sabela bakusaba lenkasi lapho ngemabhasa ngesisabela this is the new generation usalele emuva ubeke ematrase backseat usalele emuva nganhlanganisa ngetinhloko ngeke ngende nix iflow ibhaya ngijana wari 2026 ifeel ivenek yakho level lapho uhlanye level lapho spanisa ingqondo yakho uyakutshela ngabe uneven yakho juthwa abangani bakho so uyabona ishila ikhera yakho ngani usungikhulisile so uyabona ukhilwa intwana yakho langa lakho CR bongathi uDodujuru bera mqedile ema-drugs ngiyakhona ukuqhubula semgqwabeni wakho silokhu siyakhala siphindze siyatisula you are a dead man you can't fight nanyalo sakhumbula boperi nabo CR badume nge-16 June Simba iGeneral Wishfinder Damak Tijune Danki BMK Danki sikabopha tshela lenja ngeyilunge BMK ayibuyele beat